Talafalava o se whapaponga le nei o talafou mai Australia a le Radio Samoa. O lo o mapatia le ainga o si tene titi mai Perth na umalo na ola le whae unga le vaiaso, wha mai na o le tolu tau sanga le matua. O le tene titi o alia le ingoa na wha waweatu i eire ta awala le whanamai, ina wā fie se wha le tonu tau soifua maloloina, ni patia sa whai lava ma awe le whanamai ona o le atoa le malosi. Pe mai sa whaia nisi ona tong fitinga i le whanamai le sodwaspu walua uni, tolu aso murimuriane to e awe le whanamai o tamaiti Perth, mo a ungo le fulu, ma wha maoni ai le fia le influenza A, tau fia i loa, ma e le lua po i le whanamai wa yeisa suinga, te alo i tua peitai o le tae au na saso aina to e tupo i fui se wha le tonu, ma wha tatope nei le whanamai, peitai na umalo na ola i le lua aso murimuriane i le aso sana te nei. Ma lo whata diere di pote le corona le mafua anga tonu wa umailo na ola a wadi patia fo i e toa whai si wa maririu i le influenza A lava mai Western Australia i le tausanga nei. O le atura i whamsinonga i le so se adi ua mōria le whasio te tangata i le mai o le whalawlawe le aso na nafi na mariwa i se tamaita i Western Sydney. Po le te o le tasi i le awa uria na nafi na tupoire nei whalawlawe i se whale i Great Western Highway i Kingswood ina ua mawali pote o se tangata ua wha o lima i se tasi maua atua i leo leo se tamaita i lua se fulu tasi tausanga wha o lima i se tasi e iei manu anga i rona whatawhata mana mariwa i lawa i lea no fuanga o le tele tito le fitu le whiawhena nafi na pu e leo leo le ua mōria e lua sutas fo i tausanga mai Penrith. Te ena te tala i tua a o tādi aire tūra i rwha msinonga i le so ma o li poti au pito na tamai o tā uai o se tamai tai mai fiti le na maniu. O le matau pēo fiai se kurupu e langolango ina le malo saina o lātou ia o lo o whaia o spa inga i upenga ta whailangi i networks i Australia pe o na whairoa le federal government i le basa nei. Pa meira ofisa o Australia o whea ngai maso suenga o le matau pula nei le ASD po le Australian Signals Directorate o lo ngā rue whatasi mapaanga le Five Eyes e au whea i Amerika o New Zealand o Kanata Britannia e mata i tū ngā yo inga le kulupule nei o le APT-40 le langolango i le malo saina. Pa mai le ASD o lewa na whaatino le tūranga lea le kulupule nei i a Australia e le i whaeroi na mai le whainga malo a le whetarale i lātou lo o a whiai a o seisi whataita inga no lātou whaeroa o le ngao ia lea e le APT-40 o le whaitau se lau o usernames ma passwords mai se company Australia le masino aperila lua whenua rua. Lo o whaawau pēr lau na mātai tū le nei kulupu. E whasa puru rima tau sanga o seri mai mere pone, ua pu e leo leo na ua maua se tino mariwa se tama e taipo se tina, e tu tono se kalo nei le tu i mātua mere pone, i le vai aso taruai. Whai mai na 9 News o tangata whainga ruenga i le company a le Repurpose It, o se company a o taota, na o lātou mawaina le tino mariwa o whaia lātou ngā ruenga i le aso ruru taruai. E tari tonu leo leo le tino mariwo le tamai taipe o le tina foi, piki na mai le kalone le i fafuane o se fale i le whae tu o Coolaroo i le asorua na masina nei. O loo whaia su enga i le mariwo se tina e ono su pita tausanga, le o loo whaataria nei ungo su enga na whaia, a o le fast food lima tausanga wapu eina i le so, ma whaatala noa e leo leo. Tara muri, e eise supermarket i sini, wali putia i le 7 News o lato wo foina fua o fua moa, ma whangu susu, ma whapa ufo i le se furu tāla mai le urua i taimi e whai eise whaatau o se tangata i le whale o loa, a i le ngata i le o le kiriba ina e au noa ma se totongi o le whaatau pe asidia ma le lima se furu iwa tāla e whaalu. O le supermarket o le e-best i lunga o penga ta whaelangi e whaamautu i sini, ma o lato whaeroa i le 7 News, o le wha moe moe i o foina se wha ma venga i tangata ma ainga. Pa mai na lātou wha mtaranga e moni o le e-best e ma tele i oloa mai le atu Asia. Pei ta iwa wha ido le aofia i fo i ma oloa mo ainga i Australia. Pa mai se so upor company o le uto e wha lau idoa lātou o unanga i upeng ta wha ilangi. Ma le ofo wha pitoa lea mo tangata wha atau e fo watu i le au unanga. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei asarua, whai roi fo ia tai au, soifua.